imibare ibi byazanywe na Yuda. Matematike yazanywe na Yuda neza, niwe wayizanye. Yuda yagaza areba ibintu Yesu ahakora, Yuda wakamabishira akabiharura, yagazama yibara mu ifaranga. Yuda niwe mugabo watangiye business mu mawazo wa mbere. None cyo Yesu akoze cyose Yuda kamavuga ati kingiki tukigurishije nari kubona amafaranga ngana gutya. Yesu yakora igitangaza, Yuda kamavuga ati nuko habe nashagega ngo ahindura amabuye akayahindura mu mutsima. Yuda ngo yama yatekereza ati se yaje kuyahindura mu nk'ifaranga. Nuko yamaguma nyinagira gatima kifaranga kakarahagara. Mahigwe gango nizani mu kwiga ibintu za matematike ngo afitanye isano na Yuda. Umuntu wese uri mu kubona ushobora bino bya matematike afitanye isano na Yuda neza. Abo bo bayobye ntibabonye je ukuntu nazaga nyinanirwa igashaka kuntsinda. Kandi nigeze kuja rimwe ku masomo barambwira ngo turabona kabiri wayikoranye wenyine. Yananiye. Yarakunaniye. Yarananiye. Uho uruwanje ntahuriye na Yuda. Ntahuriye na Yuda. Nuko noneho Yuda ngo baragenda barazungurutse. Yesu agumye gukora ibitangaza, ariko nawe yamye abibona. Yesu arabibona cyane.